chairperson owa district eya Bushenyi Enkuru. Abebembezi aba district eya Shema, Metoma, Lubirizi, Buhweju hamwe na Bushenyi baca mukweterera omuhanda ogurukuruga mbarra okuzishaka okwishikira kimwe ahambugankuru za district eya Bushenyi okugweterera Amakuru. Abebembezi basima Amakuru ahabwo kwebembera ehurru eyokujanjaza enjiri y'ekigombe ekya NRM omuchanga ekya Ankore ombwire Bushenyi Enkuru yabire kirumwa abantu bingi ababire nibahagera ekigombe kya UPC. Okufa kw'owabire ari minisita w'emico n'emitwarize Father Simon Rokodo koresereho obutikirizingana omu bantu b'omuchanga ekya Karamoja ekiretire ebyokwerinda okwongerwamu amaani. Obutikirizana obwo nibugambwa kuba bwatandikireho obu Father Rokodo yasingwa omu Karuru akahererukire kuteerwa ak'okutoorana omu nishengyero owa Dodotho West ahi yasingirwe Rose Akero kandi hona nabwo owamugiire omu bigyere nka minisita. Omunyamakuru witu Grace Arinda aine ebirukukira. Father Rokodo owabere member owakateba k'obugabe bw'abantu aka Uganda Human Rights Commission akafakiro kya mukaga omu Geneva, Switzerland nambere akabagenzire okwekebeije entwaza ya Uganda omu bugabe bw'abantu. Ogwa hati abasagiki hamwe n'abeeka y'omugenzi nibakanisa enchwami ya Akelo eyokwetaba mu nteekateeka z'okugarra omutumbi hamwe n'okuziika omugenzi. Nibagamba ngu eka ya Akelo hamwe n'eka y'omugenzi Rokodo zikaba zitarukoragana omugenzi bwakaba ali mu meezi n'obwafiire kandi zibaire zitakeegarukire mu ngano. Obutwikiriire Akelo asoborere ngu enteekanisa ez'okumuziika ziriyo nizikorwa aba Human Rights Commission huwe naayamba okwonka. Omubiro gwa Father Rokodo nigunihirwa kugarurwa mu ihanga hakiro kya mukaaga nyenkyakara. Habwa Radio West ndi Grace Alinda Boki. Babale mnonga Grace Arinda Aboki ahabwo kutisiyaho amakuru ago. Abanyishengyero abarubaje ruhakani baretere emirimo omu paramenti yashanyariramu obu bashohora omu rushitamo rwa paramenti barukuhakanisa ekyokukwata abanya-Uganda hamwe n'okubabonabonesa. Abashohora baba bebembirwe omwebembezi w'orubaje ruhakani omu paramenti Mathias Mpuuga ahanyuma y'okushaba kwe okw'okwemereza paramenti okwisa obugavumenti erayanjire ekihandiiko kirikworeka abanya-Uganda abakwasirwe bakatuntuzibwa ab'ebyokwerinda okuremwa kurabamu. Abanyishengyero hona nabwo bahakanisa omuringo ogw'abataahi baabo Muhammad Segirinya owa Kawempe North hamwe na Alan Sewanyana owa Machindya West okugaruka kukwatwa ahanyuma ya kooti okubarekura aha musingo gwa sente. Abanyishengyero aba babiri Segirinya hamwe na Sewanyana nibajunanwa okwebembera groups z'abinazi ababire nibiita abantu omuchanga ekya Masaka Enkuru omwaka oguhwire gurukwiririra kuhwa. Hona nabwo nibajunanwa okwejumbira omu bikorwa eby'obuhekyera. Esande hwire paramenti eherize cabinet esande ibiri zonka okuba yashoborire aha mishango ey'okurubatirira obugabe bw'abantu okukwata hamwe n'okutuntuza abanya-Uganda hamwe n'okushoborera embeera ey'abanyishengyero babiri abakwasirwe embeera eyibarumu. Omuhwezi wa Speaker wa Parliament Anita Amongi erizooba yahabura ngu government ebe niyo yagaba esente ezirikuhika shiringi obuhumbi 30 aha abashomesa barikuhika 30 ab'omu mashomero ag'abantu buntu aga primary hamwe n'aga secondary okurabira omu ministry ey'ebyobwegyese hamwe n'emizaano. Cabinet ekabehirwe omwuga gw'okuheereza esente ezi ministry ey'ekikora ky'abantu hona nabwo eyayebembire ehurru ey'okugaba esente eza nabbanja ezahirwe abanya-Uganda abarikutuura omu myanya y'etawuni abateganisibwe okukingwaho okwihanga ahabwa COVID-19. Omuhwezi wa Speaker yahabura ngu ministry ey'ebyobwegyese ebe niyo yajunanizibwa aha kugabira abashomesa esente kandi iyo ministry ey'ekikora ky'abantu etwara omwoga ogw'okureebuuza okw'esente ezi ziragabwemu. Gavumenti ekaraganisa okushashura shiringi 10,000 buri mushomesa ow'omu mashomero aga private omu ihanga ryona. Obwenteekateeka ez'okutandika okukora hari project y'amaizi omu district y'Isingiro
erukuza kumaraho esente nyingi ziri kugumiza muje abatura nibashabwa obutosha kugumana bejembera omu nkiiko eza project egi omu byanga byabo. Alex Byarugabakunda ori omu nyishengyero wa Isingiro South najyango kuza omu nkiiko ezi nikija kuhwera abatura okubasa kushomesebwa aha ku project egi erije kuba nekoramu hamwe n'okubaragiganyirwemu. Nimbasha bimwe abantu bisingiro district yona abo kuba amizaga na gisingiro district yona aho barabigire ngo nibenda kubabugana mwijeni mwirukanga muhena nimbasha bani mbaterero muranga kandi mutakabura bwanyu mukagira kandi shaba kabizire bakatema umutumba gwanje barabyaho pipe zamindizi nanga kabatanshabira mugabwe mwakimanyire nibaza kombeka aha bombeka hariya kandi tine kushashura sente manyango umufurege gwamizi gwarabaha ebyo byona nituza kuba ntubegesa kandi mbatero muranga ngo mwishe mwakire project egi ahora yabe yatandikire tugiganyurwemo. Ministry y'ebyamagara eriizooba yahamya abantu 190 abasya abashangwa bine endwara ya COVID-19 ekyareetera omubaro gw'abantu abahamibwe okuba biine endwara egi omu Uganda bahika 16,249. Ministry hona yagira ngu abantu abakizire endwara egi beyongiire okuruga ha 9,929 baza ha 9,957 kandi ngu abarwire 177 bonka nabo bakiri omu marwariro nibaragurwa endwara ya COVID-19 omu ihanga ryona. Ministry hona yajanguza dozi obukikuru 12 6,961 nizo zakoresibwe omuhururu eyokusirika endwara ya COVID-19 erikugenda omu ihanga. Ochurikize Radio West Radio Best aganagamwe omugutu akwihira heri ihanga. Orukiiko rukuru orw'abebembezi abamahanga aga West Africa rwatandika omu rurembo orukuru rwa Accra omu ihanga erya Ghana hanyuma y'okubaho kutahirira n'okuhamba za government omu kyanga eki otiireho n'ebyokwerinda okuba bibi ahabwo kutahirirwa okw'abanyambundu ab'abasiraamu. Ekigombe ekya ECOWAS kyaherize kusindika groups 2 ez'abajekyerwa omu ihanga erya Burkina Faso ahanyuma y'amahe okwegaruriza obwebembezi okwezi okuhwire. Ekigombe ekirimu amahanga 15 kibingira ihanga erya Burkina Faso omu kigombe eki. Omwaka okuhwire ekigombe ekya ECOWAS kikataho emihingo ahihanga erya Mali hamwe n'ihanga erya Guinea ahanyuma y'okuhambwa kwa government hamwe n'abebembezi abamahe okuremwa kugaruzaho obwebembezi obw'abantu ba burijo obutarimu mbundu. Ohurikiriza amakuru aho ntugagarukira orare kurungi.